Mbashimiye ko mwasubscribinze kuri Erade Media. Iki ni ikiganiro wari uzi ko jyewe uri kumva ni Erade. Mu kiganiro wari uzi ko cy'uyu munsi tugiye kugaruka ku munyarwandakazi. Yego nibyo wabyumvise neza, umunyarwandakazi, icyo mu ndimi z'amahanga bita fille rwandaise. Ese iyo bavuze umunyarwandakazi wumva iki? Ntacyo mbwiye, ariko ikintu cyonyine nzi watekereza ubaye uri umunya-Nigeria cyangwa se umugande ni ubwiza, haba imbere ndetse ubwiza. Reka tubuvugeho. Mu myaka miliyoni 4 ishize mbere y'ivuka rya Yesu, ubushakashatsi bwagaragaje yuko koko abanyarwanda baba ari beza. Ntaho ibyo bidahagije buranabishimangira. Nuko Venturere aza yunga mu by'ubu bushakashatsi nawe akora ubundi bwiwe yifashishije ibisigaramatongo byatoraguwe mu karere ka Nyaruguru. Bigaragaza yuko mu mibiri y'abanyarwandakazi haba harimo amamiliyaridi n'amamiliyaridi y'utunyangingo tuvura umusemburo wa Venturere. Iyi Venturere kandi ngo ni nayo igira uruhare uko abanyarwandakazi bavuka ari beza, bafite igikundiro, biyubaha ndetse kandi bihesha n'agaciro. Nguko uko abanyarwandakazi bisanze bakunzwe ku isi hose, cyane cyane muri Nigeria, Uganda, Dubai, tutibagiwe kandi no mu Migina ndetse na Corridor. Nubwo kandi koko ubushakashatsi bwakomeje kujya bugaragaza ko abanyarwandakazi ari beza, bagira umutima mwiza, biyubaha, bakubaha n'abandi, ubuhanuzi Kabombo wese kabibona. Yaje atandukanya n'aba bashakashatsi. Umuhanuzi Kabombo we yagaragaje yuko hazavuka umwana, akavukira i Nyaruguru, akisanga i Kigali kubw'imibereho no kubw'akazi. Kandi uwo mwana agazavuga amagambo akomeye agira ati: ibimonyo, amagweja. Ibi kandi koko byarasohoye. Mbashimiye kuba mukunda Erade Media, mukaba mwarakoze subscribe. Reka ikiganiro ziko cy'uyu munsi tugisohoreza ahangaha, maze ubundi mbifuriza kugira iminsi mwiza. Tuzahura ubutaha.